Nap yang sobai pi berpeja kan ka YouTube channel ka jonga. Lada pimpat subscribe semua bahaban subscribe but press ya untuk bell icon kanang ba pintip ladang upload ya ki video ki batemai. Habangi pai kat kum ka report ka ba minta ka sngi ka South Rig Julai arhajar arpau. Lai tu ba ki bru ki bayo ya kan ka jingpang habro ka we ka India ki don kamba Henry Lak. Sapo prahajar lai spa kat sangut kibla koino baro lai lak khandap saw hajar arspa arpnyo kibla khatno baro khat prahajar ruspa sangut bat kibrang don menta hapdeng ke jingsha sumar lani aktif kisa stang arlak life san hajar sauspa life laingut lai tali kicala kibla syak takjur ha uni covid-19 ki bahab hapo kari India kita kicala ki longkom ni Baningkong kadika Maharashtra baro shilak khnai pho arhajar khnai spa khnai phongot ar Tamil Nadu shilak arhajar nyospa ar phuai lai Delhi khnai hajar hendrospa khnai sangut habangi phai pach kichala badon hapo North East India kachala Assam kadika babuntam na baro kichala haba baro kibayo yakan ka jingpang covid-19 tang hapo ka arp saukanta napo kachala Assam kidon kempa laispa rupusan ngut napdeng kini ki laispa rupusan ngut shispa life saungut kidai napo kanongba Guwahati bat baro kibayo yakan ka jingpang na Assam kidon kemba khandai hajar nyospa khanap khandai ngut kibla koino hendru hajar laispa arp nyongut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar lai hajar sauspa san ngut Habangi pai pat sakacala Meghalaya kat kum kajing yatu jungu. Chief Minister Conrad Kesangma laong baladon syushu sa prangut kibayo yakan kajing pang COVID-19 tang mentak sngi. Bat sangut kidai napo Karibohoy District, laingut kidai kisipai BSF napo Shillong. Di ladang kailang baro kibriu kibayo yakan kajing pang COVID-19 hapo kacala Meghalaya kilakot syakah nyephongut Kibriu kibla deptes baro kidon kemba arpo hajar sanspa nyepuwengut bat kibrang ap menta yakajubab arspa san pongut kibla koino baro saupulaingut bat kibrang sa menta hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis napo kacala Meghalaya kisa stang arpun rungut katkum ka report balayatu daka Ministry of Health and Family Welfare Government of India laong batang hapo ka arp saukanta kibriu kibayo yakan ka jingpang coronavirus habro ka wekari India kila kiu syaka arpo arhajar nyospa nyapuwengut kibla khatno sauspa sapu ar bat ladangi kenya ka percentage baro kibakoj nabro ka wekari India kidon kemba 0.5% ditangkini ki khobor khoble shibun